What? Jala Sutra lir Polendra wong ayu si jantung hati wong denok pantes disawang wong denok mangga pantes disawang jangan lupa menggulung tenda wong ayu si jantung hati. Tersawang singkat Tuhan, kayak kini jagat rame, rame ngapa kinang. Tak teleng singka kedongan, priangkan diri ingsun niku, lagi enak turun di tempat panggonan. Rasa terusik dan rasa terganggu yaiku ana suara ni musik tak susuri ning diringi ternyata ada wong hajatan enang diringi ingsun bisa mlebu di tempat panggonan yang memajat diringi ingsun iku jutut ni bapak pimpinan aku kongkon mancing secelune tuan rumah sing tak cukup tuduh barang duit tuduh barang emas tuduh beras sing tak cukup iku sing ujuding bantal yen bantal kun kunang bukatan sirah pengen weruh apa sih Wak? yen mama hajat pengen makat usaha rasane males yaiku sing wujud yang bantal yen mama hajat rasane lesu ora kiyang makaya yaiku sing wujud yang bantal kun siji dadi sasaiki piakan ingsun pengen mancing sejelurnya tuan rumah ayo nang tumindakan yang diri ingsun ngerupen rong mandi mamajat piakan ingsun pengen mancing bukan ada awak sing lebar ini ingin pengen buang ke kapal
Kini isun wis maci sejauh tuan rumah wis tak cukup sing wujudnya bantal kiun. Tapi sedurungi bantal kiun pendak buang dini ingsun pengen sedikit kelawan memajat kan mimi ajate yin bantal kiun ku pendak buang oli apa beli Oli. mama ajate kongkon marak dikit kalau ibu ajate dini ingsun pengen izin kelawan sampean wong loro yin bantal kiun pendak buang ning sampean wong loro niku oli apa beli Oli. lamun senajana ora oli apes blaine sampean iku bakalan ngintil bae seterusnya. Jaluk selamat, jaluk berkah. Mamajat dulu ngamar sedela diri ingin pengen izin kelawan sampean. Kayaknya mamajat masih sibuk nih nang. Ya wis nang, berhubung jaga tewi sore balik ke adoh. Ya wis, tapi sedurunge patakin pentak buang ning awang-awang yaiku ana ucap paribasane nang yen kentar kelawan kentir yen kentar kegawan ning angin yen kentir kegawan ning banyu budak babar luar yen manusia ora diutang ning dewa yen dewa ora utang nang manusia. Ayo nang dihitung barang-barang pitelu siji loro telu setengah aduh nah ini ingsun sedurunge balik di tempat panggonan dini ingsun pengen ngibur melawan mamajat mimi ajate bocah sunate ditumpak naning rahwana. Ayo bocah sunate tumpak na Ya bangga bocah sunate bajat kan nancak ning pundak rahwar bajat. bocah sunate pikelem Ya wis rika bae sinumpak wa. ya wis sampe belo sinumpak Rika bae sing lebu. ya wis nang ari bocah sunate ora kelemah Iya. jaluk diringi lagune sing enak bae sedurunge diringi sun balik di tempat panggonan. Langgunde apa wa?